إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أمي هذا بتبيفرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مياهر رمضان ما هو ألغن من مي جندا درس سلسلة يكي صحابي بيكلون واهكا اگوتون ميادوگه مي درس خاص مي كوروني اكما بهگوتون وتمي سلسلة درس تكا بهگوتون تعارف الدين اي گندانه وگوتوگه منبرا ادي گندانه دوستوگه كومس ورگه تفصيل ميادوگه درسگا همنالان ادي هم ياكو مي واهكتا فشومگه كورين عربينگه حالتا ادي صحابي بيكلون نكي كونكهل بايكن وت بيكلونگه كورو كورو تعارف mi darusga iradu kuraviya himana levigen dan egotun emme furatama kamaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam islam deenagen ekalege fan dawwat fettonge kurin arabinge halata balala fikama waninama jahiliya zamanuge emme ha nuba kankan nuata emme alugan menna miyadwes e mujtamawegga fennane emme nedeve kankan emihunge terega finigen dia egotun emme bodu nuata emme nuba ekkamege gotuga fenige midiya ekkamaki Allah shariku kuru kaaba washa tinsateka fastolas waraka budu behetti faahori tinsateka fastolas waraka budu kaaba washa behetti faahori ege washa emihun tawaf ko alukan kuramun diye emihunge niyan khalis kuramun diye emihunge budu tak adi hamaya ekkon emihun qabul kori gotuga ei emihunna shafaa'at riwane faraat takekke kamuga emihun deke mundiye emihun Allah subhanahu wa ta'ala ge hazratuga emihun na kurave faafaage bodukamun sida Allah dennewumuge badaluga efada waliveri medveriko nuata efada fara medveriko sida Allah dannawa medveriko Allah dannawa fikama waninama emihunge faafata fohevidane kamuge Vishnu emihunge efada agidaen hori hamaya ekko siratun sabituwa gotuga islam din auge kuring emihun kaaba washa tawaf kurikam wani horiyama ei emihun kura faafa kurumuge matiga e hori eruga lagen hunna hedum belumun e hisabun e faafatakun tahiru wikama emihun qabul koramundi mifada fasidu aqidatan hori bayen ei eruga arabinge terega adihama ekko horiha umrani taraggiya kurieruma hadarata oti arabin nun hen hisab tawg faris kareya romanunge atuga oti huriha kurieruma umrani tarakki arabin naki eruga evves bayennu emme faqiru nikameti baye mihun evves kotakan alala bayennu adihama ekon wara nedeve kusani kankamuga emihun mashghul wegendiya egotun emihun shiruku kurumuge itura kuramundiya baykankamuge terega ade faalu belu emihun kෑවෙන්නේ කුරම් බේනුවා කම වණීනම ව්‍යාපාරිය ෆෂන් බේනුවා කම වණීනම නොත දතුරේ කුරම් ගස්තු කොෆි කම වණීනම එමිහුන් හදාගතකි දූඤ්‍ය දූකොල්ලනි ඒත කණාෆරත ගොස්ෆියා ඒක මානේකේ හිසාබුන් එයි එකන් කුරම් වියේ නසීබවරි කන් ඒක එබෝතේ නමස් ඒති වෑෆරතන් එදුනි ගොස්ෆි කම වණීනම හිසාබුන් එකමෙන් නොකොන් හුට්ටාලන දෙංගමයා එක්ක ಫಾಡುಗೆ ಜನವಾರುಗೆ ಅಡು ಇವಿಜ್ಜಕಮ ಬಣೀನಮ ಏಯಿವೆಸ್ ಬದು ನಸೀಬುಗೆ ತೆರೆಂ ಹಿಮೆನೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಎಮೀಹುಂ ದೆಕಮುಂದಿಯೆ ಮಿಸಾಲಕ ಬಕಮೂನುಗೆ ಅಡು ನುವತ ಕಾಡೆಗ್ಗೆ ಅಡು ವಕಿ ವಗುತೆಗ್ಗ ಇವಿಜ್ಜಕಮ ಬಣೀನಮ ದೆಂ ಹಿಸಾಬುಂ ಏಯಿ ವರ ಬೊಡ ಬದು ನಸೀಬು ಎರಿಕಂ ವಕಿ ಮೀಹಕಂ ಏಗೆಂ ಜೆಹೇನೆ ಕಮುಗೆ ವಿಷ್ಣುಂ ಎಮೀಹುಂಗೆ ಹುರಿ ಮೀ ಏರುಗ ಅರಬಿಂಗೆ ಹಾಲತು ಎಫದ ಫಾಸಿದು ಅಗೀತಾತ ಮದೀಗ ಎಮೀಹುಂ ದಿರಿಯುಳೆ ಮುಂದಿಯೆ දෙංගම අයයක්කොන් ෆාහා කොල්ලවේ කංකමුගා එමීහුන්ගේ මෙදුගා හඟුරාමත දෙමියයි වරක් ගින දොස්වන්ද සාලිස් වරකන් අහරවන්දෙන් 30 වරකන් අහරවන්දෙන් එව්ස් කහලා හගීගි මක්සදෙන් නැති නත හගීගි කමෙන් නැති එමීහුන්ගේ මෙදුගා හඟුරාමත හිඟමුදිය සාලිස් වරකන් අහරවන්දෙන් හඟුරාමෙන් ඔයි දෙ ගබීලායගේ තෙරේගා දෙ අස් රේස් ජහාගෙන් ඒගෙන් එන්ස් මොළවමු hama he ko 30 warakan aharwanden ehen gabila takegge meduga hagurama kuremun dia ehen gabila kan nisbaiwa jamalen bihem maccan ara e bistalagen dium 30 aharwanden hangurame le horu
mifada beekaru kankamuga arabin ulemu die adihama yaykon algumenna ingegen dane arabinna ki eruga liyam kiyam ves danna bayenno liyam kiyam ves ma boda danna bayenno emihunge emme kuladana kamuge sifa libifa wani lembatu nota len kiyumuga denhama yaykon etan eta fahish kantattaken etan eta gotaka feturifa wani emihunge terega etan eta fahish kantattake feturi emihun nan faqiru kame medweri vedane tive emihunge darinta gatul kuramundi Qur'an ke sallallahu subhanahu wa ta'ala ekam bayan korawwa foy adi hamayakon emihun nan libemundiya anghenun darin boduwegen fahish kame koffane tive ekama birum dirihutta baludikam obbe sabit wegen asfave Umar radiyallahu anhu ekalege fan islami wadagatumge kurin ekalege fanu ekan kurebvikama maane ki ekalege faanuge anghen darikam balun fastanu lebvikama dirihutta waludikam ekalege faanu bayan korawwa faana adi ekama ekalege fan islami wadagatuma fawga khitam kurebvikama ei eruga arabinge halat adi hama yaku umaruge faanu vidalu fawa baspelige maanaga waane ekalege faanu daturu kurebviruga e daturan khassakon ekalege faanu buden hadagen engulubvi ei ajuwa kaduru algon miharo sigene ei emme quality rangalu ek kaduruge baawen ei ege kadurum ajuwa kadurum buden hadayagin migenguluni daturu matiga e kiriyaves derei bedaneti nota daturun matiga nasibueri kankam medweri gumattaka eyan alukan korumattaka names timanna bandu havumu timanna egen kahadani eme mifada bayge gotuga arabin tibi adi mi arabinge terega sahabi bekalunguluvvi islamuge kore mifada jahiliya zamanuge etan eta kame e bekalunge terega huri dengama yakon algumena ingigen dane mi huriya halategga tibbe viru Allah subhanahu wa ta'ala ekalange nabiyya fonuwa mifada andirkamege terega wanikon islam deena neruvvi muli duniye gugumala nota sihigen dafada bekalun take hagigatuga ebebe kalum bodeti hangurama korevviru romanunge bodeti rasras kalum bunefawane ti timammem gata ihakaddu salan jahan amihun ennunhe fiya lonumeda mifada echissa den ebebe kalum jawabuga vidalui timannamen Allah subhanahu wa ta'ala izzat devvi islamun nabumunna ehenkamun hagigatuga hagigi izzata sharafu libige midani algonmen islam deena kiyamambe islam deena warar rangalan ulen feshumu algonmen hagigatuga algonmenge mujtamauga nedeve kantattaka baabawun ufedige midani algonmen deenuga honna kantatta du kollati algonmen deena warar rangala deenuge kankamuga hifafi kama waninama algonmenge mujtamauga nedeve kantatta warabes boda maduwegen daanwata netigen daan nabiyya sallallahu alaihi wasallamge hadis basfulege maanaga miwani timan kalege fan tiyaba mihum du koffa midani warar riti saafu hudukula efada ege matige wara saafu tahirukam matige timan kalege fan tiyaba mihum du koffa midani ege duwa dunata ege reganuge wagutaki ves ei duwadu fadae efada wegen daana maane ki iha ves saafu wegen daana islam deenuge kanka den hamaya ko ekalege fan wasiyek kore be kantattawge terega eba ade tiyaba mihum timan kalege fan du koffa diya deechegga hifafi kama waninama duwa hakkos magufure digene nudana ei kirit gurwana nabiyya sallallahu alaihi wasallam algomenna dakkawa devvi riveti goi ekalege fanuge siyaratu dengama yakon efahuga mi sahabi bekalun islam wadagen hagigatuga ebe bekalun islamikama komme wahaken algonmen adwahalumun igigen bidani ebe bekalun islam deena bolaba kiyamam befa wani hagigatuga islam deenuge riitikamu ebe bekalun naki emme rangalan arabi danna bekalun egotun gurwanuge ayattan emme rangala fahumwa bekalun kamuga ebe kalun navegen dana gurwanuge ayatawge maaneya gurwanuge hadisatan emme rangalan ingene bekalun ingilabwane bekalun naki ei sahabi bekal den hamaya kon Allah subhanahu wa ta'ala kirit gurwanuge ismi bayan korawani kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tiyaba mihunnaki emme hewwegen wa mistakunne mi ehem mihunna deenak gwalebu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala neruvvi den hamaya kon sahabi bekalun islam deenattaka ebekalun gurbam be wadaagenne kankan aluganmen balalumun algonmen nan hagigatuga algonmenge iman terikam warabodu asatake qur'anakan hama yagi
sawbaki ebe kalon islam deenattaka ve wadaagenne qurbaniyaki alugonme miyadu tasawwur kollevene fada qurbaniyennu ehmi menun to kirit qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala emme ayatennun etan ayatega Allah ta'ala wane radiyallahu anhum wa radu anhu adihama kashawarun Allah subhanahu wa ta'ala ebe kalunna meduga ruhi wodi gannawa fiye adihama ayakun ebe kalun ves ekalange ya meduga ruhi wadagen fiye Allah subhanahu wa ta'ala ge russevun libe mi hedden haswan jeheni konkamakattu evves kamaka haswa kannu jeheni Allah subhanahu wa ta'ala ge russevun hodu mattaka alugan men reya dualu ekalange attaka abadu alukam mi hod kuran jeheni ekan kurumattaka alugan men ramadan ma ge roda mi hifani fardu fasnamadu mi ada kurani ei Allah subhanahu wa ta'ala ge russevuma fussevun hodu mattaka dingama yakon ebe kalun be wadagenne be qurbaniya ebe kalunnaki islam deenuga isnenge be kalun kan algon men ingi gendana ebe kalun islam deenattaka isnenge viru bay be kalun misalaka balanama Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekalege faanaki emme foratama nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge dawatan ijaba debbi be kalu hamaya kon ekalege faana devigen dia laqaben ei Abu Bakr as-Siddiq tedu kurabbi kalege faan maneki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu ghaib gawa kankan bayan koddebun ei haqqu rasula kaman ekalege faana iguraru wada gannawa ekalege faana ekuga emme furatamannum bes islam deenuga sabitu kama ekkon hunne bekalaki Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma ekuga hijra kurabbi ekanima ekani edebekalu hijra kurabbiru nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke lobi fuluwa minbar algonne ingi gendane ekalege faanu debekalun ekiga hijra kurabbiru Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekalege faanuge kanappuluga mihunnawani hunnawage hingawani namas Abu Bakr as-Siddiq ege irukole faun ihsas kurevani waya faratun atuvedane hamalayaka ege gellumaka visni wadagen birufulugen wadagen anikka ves wappula nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge wappula jehi wadagannawani den anikka ves kurimatin faharegga hamalayen atuvedane tive kurimatin ekalege faano kurifulumatin hingawafa wadagannawani efada be kalen Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ekalege faanu ge gekoluga hunne bi huriha mudatake dukollawwafa hijra kurabbi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma ekuga Abu Bakr ge faanaki warabves musandi warabves tanawas bekale namas ekalege faanu hijra kurabbi re huriha eccha dukollawwafa ekalege faanu hijra kurabbumun Makkah ga miule mushrikun ge mihuntan ekalege faanu ge geyawade ekalege faanuge gekoluga hori aguboditi mudatan emihunge amilla taketige gotuga emihun naga hedi eme mi hagigatuga sahabi bekalun ebekalun ve wadagennevi gurbani dengama ayako nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke hagigi lobiwani kihinekkan ebekalun dakwa devi warabves furihame hagigatuga alugonnenge nabiyya deke komme muslime lobiwanje komme muslime lobiumun alugon menge ekkala iman terikam furihama wegendana ei kihinekkan sahabi bekalun waraf furihama dakwa debbi e wahake gasfa miwani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekuga tibbe sahabi bekalun kafarun getere mi emihunna efharu mi wahaka dekeveni wahaka dekkiru ege mihe mibonani timanna daturu nukura hisaben nonnane eruge ezamanuga faris karaya romanunge emihunge bodati rasras kalunge majlis tawga timanna hurime timanna dekunime emihunge wazirun emihunge rasras kalunna kame hitumuge gotun kantatta kuramun dagoi namas timanna duwahak wes nufene timanneyan Allah mi nabiyya ekalege faanuge sahabi bekaluntan ekalege faana ihtiram kura wara mige mihake ihtiram koreniko nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab ko waaka fulu dakkawa kama waninama huriha bekalun hanu tibbaway evves bahe vidalu noy ekalege faana hataru kali hamakon labway evves bekale nabiyya sallallahu alaihi wasallam bulu kurabwa kama waninama eden ohigenda femfodu egen bekalun ebbekalen ane bekalaka waada kurabway e fenkolu anikka ves gaaga kaatalu mattaka ei barakan hasil kurumattaka eha minbara nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke mi sahabi bekalun lobe wadaganna ekotun algon menna mi silsila darustawge terega iradu kurabbiya kummes barakan igigen daane
haqiqatuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam deke lobiyumaki ei kihine ba loibbekka dengama yaekon ebe kalum mi islam deenuge muhimmukan ege wadagen kirit guruwan daskurebe kinekka nuata nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farappolum emme hadis bas polebes ekalege fan vidaluwa emme komme irshaaden eya khilaf nuwa gota sida egotan amal kureveto masakke kurebe bekalun taken ei sahabi bekalun adi hamaya kon Allah subhanahu wa taala taka ebe bekalun kurebe heda algon men nan egigen dana evves jehilu men neti bay bekalun ebe kalunna libi wadagen nevi ufaluge sawbon ebba faru vidalu fawane timannage atuga hore huriha mudalen heda kollani Allah subhanahu wa taala timanna atuga hori huriha mudale eiki aadage kamennun ebe kalege milkiyatuga hori huriha echen Allah hattakai namais rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korawwa famani nunake kommes bay bahattashe tibayasha atibage ahlunna emi mennuto efarako hadisaye gamiwagotaki sahabi bekalunna behegotun badu bahe raddu kurevegen midani ebe kalunna den nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kore ekamuge khabaru ekalege fana libodage hadis kore bikamavve la tasubbu ashabi tiyabami hun timan kalege fanuge sahabi bekalun dimala echi kiyana hadashe badu bas nubunashe hama kashawarun tiyabami hunge tere mihaku uhudu farbade evvara rang heda kurikamuga vies ebekalun heda kuri echegge minbara heda nukurevene ebekalun heda kuri echegge mushegge minbara ves karives nukurevene emi ma haqiqatuga ebekalun heda kurevi echegge mativerikan ekalege fan me bayan kod devvani ei ekkala ikhlas terikamuge sawabu ebekalunge ikhlas terikam ge minbaraki algon mennan ala kiyene darajekan huri ikhlas terikamennu ebekalunge ikhlas terikamaki haqiqatuga Allah subhanahu wa ta'ala ge nabi bekaluna rasul bekalun fiyawa duniya matiga olubi emme iman terikam barugada bekalun adi hamayakko sabitugen asfawe nabi bekaluna rasul bekalun fiyawa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ge iman terikan tilafadakum min barudam balala fikama wani nama ekalege fanuge iman terikan barugada wegen danu ta baruwegen dane duniye gole ehin emmenna boremes ehmima ehaves iman terikan barugada sahabi bekalun take ebekalun naki dengama yakko Allah subhanahu wa ta'ala mi bebe kalunge mativerikan nuata mi bebe kalunge hagigi sifata warar furiyame bayan ko devwa fawa en ayat ga miwani suratul fath ge mi ayat muhammadur rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum mane ki Allah ge rasula muhammadun sallallahu alaihi wasallam ay adi ekalege faanunge arihuga wa mihum kafarunge macca gadafadakam bode adi ehen namais ebekalunge meduga rahmai oga verikam boduwegen wa bekalun kamuga wiye Allah ge hasratum fadluwanta kamai adi ekalage russebun ebekalun edi wada gannawa halu ruku ginain kurawwa adi sajida ginain kurawwa bekalun kamuga ebekalun dekenuwe sajida kuramuge nishanai asaru ebekalunge moonu fulutakun fennan hunnanete enkamun ebe kalunnaki haqiqatuga Allah taala birwetiwa Allah subhanahu wa taala alukan kurumuga hiwage wada gannawa be kalun takekkan Allah taala mi ayatuga wes e bayan korabani ekotun alugan menge mi darus silsila gendani ramadan mahoge komme aadita duha kum feshigen boda duha hame komme haftaega iradu korviya adi mi daruge diguminaki 20 minita fansavis warakam minutuge diguminen algon menge mi darusga himenigen dani dengama ayakko mi aharuge mi darus silsilaga waran ituru programe algon men himana la fawana ei darus nimma fahuga miskituga darusga bæri wada gannawa befulunna suwalaka jawab dinumge fursat hulwa levigen dani suwalaka jawab dinumge fursat hulwa levigen dani adi e darus onna komme duwahegge hay jahanden e suwala jawab dinuge fursat onnane miskituge fahatuga behtifa onnane fotten e fottakan e suwalege jawab leluma fahuga e ge foshitere lumun den anna duwahegge darus nimmafa gurwatu lagen hovene e inamu libe farate den hamayakko komme duwahegge hay jahanden e suwalaka jawab dinumge fursat hulwa lei fawane egotun algon menge duaayaki algon men mi daruska Allah subhanahu wa ta'ala yang
ඊමාන් තෙරිකමා එක්කොන් අලුකම් කුරුම්ගේ හේව තෞෆීක් ලිබි adi hamaya kon alugan men mi ramadan mas nimigen daru alugan men ge hituga iman terikam warugadawe abadu es Allah subhanahu wa ta'ala en ikhlas terikama kon alukan kora baikamuga Allah ta'ala levvum wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.